Dana Tazava Pikre. Wafam Singer Langtabal Kendra BJP Mirep Odeba Okram Zoigi. Fira Singapiki Taramda Sarup Yaladuna Mahana Pongdo Kivani. Taram Aduda BJP Manipur Pradesh Ki President K. Babananda. Hanagi President T.I. Sauba. Hanagi Chief Minister Radhabinod Kozam. National General Secretary Pralhat Singh Patel. MLA T.I. Biswajit Amadi BJP Gilu Singh Kayasu Sarup Yaki. Prakash Zabekarna Sahi Tragamanga Congress na Manipur Hasan Parepada Miyam na Taknaba Afaba Ising Nintina Pangba Ngamde Government Nasugi Aswanba Maliam da Amatangaraba Ima Kaitil Saktam Ubada Kangba Ngamgani Miyam Wahaliba Economic Blockade Asisu Chief Minister Okam Ibobina Satahanbani Lakbeba Alexander BJP na Mai Paktuna Sarkar Padba Matamda Miyam Awaba Kokanduna Awanba Manipur Ama Purakani Haiki और इसलिए हमने 17,000 सिक्योरिटी फोर्सेस दिए लेकिन उसको उन्होंने बैरक में बिठाया उसका उपयोग नहीं किया अगर इमोली सिंह 2-4 दिन में अगर ये ब्लॉकेट नहीं उठाते तो हम मणिपुर के जनता को सहन नहीं करना लगाएंगे हम एयरलिफ्ट करके सप्लाई करेंगे लेकिन मणिपुर को पेट्रोल और जरूरी चीजें जरूर देंगे और गैस भी सप्लाई करेंगे Okram Zoina Ngarang Congress ki CLP gimi from na UNC bo outlaw organization to oina lautu kiba asi ain gimi yang de yengduna nainaba sumgani masi ain kaktana ngamba thabakni leiba ki mayok tu leiba mangana basin ba kambu ain gi mayok tani hana lautok pa kaide Manipur miyam gi interest yenglaga lautok po arabadi BJP Manipur Pradesh na wafam masi sagotkani haike Congress na akogi unlawful organization and locked Congress na high basi akoi karigumba Bharat Basagi man dalaiba laloba group amana maduda akogi yamna mong marin ta da thabak kaya da madugumba indulge tawna involved tawbadi madu unlawful organization and locked ta bani unlawful organization locked pa havdi logi makada lagada bapone maduna Mado people ki interest is organi aduga mogi political issues organi Wangjing Tentha Kendra da CPI gi minute oriba Haubam Robin gi Mikal gi Phiral Singapore gi tharam ngasi mahaki mayum da pangthokre tharam madu da CPI gi National Secretary MP D Raza Dr M Narayana Left and Democratic Front ki losing ma kaya sarup yakhi MP D Raza na Bharat ke Praja Singh na phangniba khudong sabu Singh Manipur ke Praja Singh na phangba ngamdri hiram khuding da Praja Singh awaba mayok nariba sige daipta Congress amadi BJP na pugudabani haike The point is why this is happening. This is what you should ask. What is the answer from Congress Party? What is the answer from Bharatiya Janata Party BJP? Congress blames BJP, BJP blames Congress. Finally, both Congress and BJP betray the people of Manipur and better the people of Manipur. That is why we are suffering. Left and Democratic Front ke convener Dr M Narana Manipur ge hauzik wariba phiba masi Congress sarkar amadi center ge BJP bu lakriba mikal da maithiba pinana ba pandam da Left and Democratic Front asi sembani Manipur kanna bohona bada front asibu miyam na nungsibiu haike koi front asina Congress na taba BJP na taba sasona ma lagna bin ko la jara koi front ki lakho ki ba candidate singa tu ulak punjalaga masidi NPP su ai khoi Left and Democratic Front asiga electoral understanding amala inizare maramadura seat humpugi manunga ngasi total ekoi seat yankhi taruk kumda ekoi lamba tawnari Kaisamthong Kendra gi BJP gi mire oriba RK Sibasandra gi house campaign ngasi Kaisamthong gi tongan ba mafam singda chatkre RK Sibasandra na phongdoropada Congress government asi masagi vote ki yenglaga thabak tawduna leire Government asina district taret sembada yaning de belaite adubo vote naksilak laba kanda district semba haibasi matang satabani UNC bo aina yadaba lupne haina lauthon ma tharang toriba asi matang sade masini hena sarang naba amadi matam sarang sataba economic blockade ontho hankiba yai miyam wahal laga rasdi kulong sabal launa bo honabige thawong lepa phagani haiki
अमरोमदा सही मंगा असिदा का सामथों केंद्र की मनुंगदा लैबा लंबी सिंह सेमद्रगा भोट नक्सलक कांदा नुंग अमदी लेबाक थाजिनजुना प्रजा सिंहबु अवाबा पीरिबा असि इलेक्शन कमीशन मियंग संबियो हाइन फोंदोखि मणिपुर पीपल पार्टी बु इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न सक खंगले हाइना अयिब सेरोल थारकतुना खंगलकले हाइरि पार्टी असिगी लीडरशिप ता सयतनबा अमत लैत्रे हाइना पार्टी असिगी जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ना थादरप सेरोल अमना खंगलकले पार्टी असिगी हाउसिंग एंड सोभाकरण सिंह ना प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन दा के कृष्ण चंद्र सिंह जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन दा ए सिदाम मैते श्रीमती चंद्रकला देवी अमदी मसंग सोइबम लोइना ट्रेजरर दा मोहम्मद अयूब खान थौपुरी पाउगी मरकतना अटेन ब्रेक अमा लमिनसे Oza, pain relief ointment. Khang naba, ok sikpa, tang sikpa, puna bising beda, sinaba yarba, lipsa putna putuk saba, Oza. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Irembam Tamsa Multi-Speciality Hospital Uripognia flyover. Well-experienced chest specialists available with facilities of ICU and bronchoscopy. 5 days free OPD. Consultation from 19 February to 23rd February. Timing evening 3 p.m. to 6 p.m. Sunday 12 noon to 4 p.m. Hello kids, hello kids, hello kids, hello kids. Very nice, beautiful, colorful, colorful, rosy, rosy, cozy, cozy, wonderful, wonderful. Hello kids, hello kids, hello kids. Kay noita, nang landline sum season resibo. Same khonjol lo nang tutabiyo. Numi khudingi 9 p.m. to 7 a.m. Amasung Sunday khudingi 24 hour any call any network all over India free oini amadi mipom khudimang zina bayaraba BSNL landline ne adudi akosu hayeng BSNL gi landline connection to minerasi Sky Hospital da world class interventional cardiology gi khudong chaba leizare Hospital asida non-operative closure of hole in the heart amadi RF ablation my partner pangthokpang amle Thinda biranu atubada hole closure RF ablation coronary angioplasty gi darkar leibasing amasung pacemaker ICD CRT combo angiogram gi damak aikhoi gi chief cardiologist Dr. L Shyam Kishore gatana biu ningam haudana ba hana booking tobi ho Second Division I League 2016-2017 Lakliba February ki tang 12 ing lising ani gatara tare nomaijing numiki ningthil pung ama makhai taba matamda Kuman Lampak Main Stadium da Neroka FC amadi Hindustan FC ga sanajaragani Entry fee lagzaroi bigyam namiyeng tabiyu amasung Neroka FC bu support tobiyu ब्रेक के तुंगदा मखा ताबा पाव पिजरे पासोय केंद्र दा बीजेपी की मिरेप ओगनी तौरंबा सुंखाम बिजोय एनपीपी दे यावदुना पार्टी असिदा मिखल थेंगनबा ngasiदगी मिखल की कैंपेन सत्रबा होख्रे केंद्र असिगी मनुंग चंबा संगांगै उसे कोनगी मफम सिंगदा कैंपेन सत्रखी ngasi khwaramang kathel da kedo amadi city police ka kusam naduna awareness program ama pangthokre thoram aduda kedo ge president maniton amadi city police ke OC elambam joy su saruk yakhi city police ke OC elambam joy na phongdo khibada kedo ge thongmu singna thaksi kasi naina khangba kanba loina na thabak tawhaninge madu khaktana makok thongba amadi mai papa purapa ngamgani haina phongdokhi aduga nakhan nangna gasi sahi tati trai bande ki sreida khang kan loga thok sugala pajina migi mi pang taw be la hum bo ngom zoi ge adu bakta ne ba akui gi wakon de leje Manipur da tha ahum hena economic blockade sathara padigi praja singa thau phangdabagi awaba kaya mayok nari ngai tanzada Manipur government na thau gi allocation thokpada misang mikhai naiba amadi phamnaiba singi yakada thau pibasi tawbigenu haini isam gi president N Rajendra na phongdokre mana makata na phongdokkibada isam na Manipur gi tongan tongan ba mafam da laiba oil pump singa thau niyam sumna yenaba yengsinbada sejeta thau loba lakpa kaya thengare
Masi makata Manipur Sarkar na miyang stanguna tahonbigano Manipur da lady praja sing asi sarkar ke thabak tawdaba lairaba praja sing masing yamba leibak ni government ke thabak tahodraba singdi thau phangdabagi awaba kaya mayoknare pam sing asu thau pibada niyam stomna pirak deba thau adu praja singda phangana hona biu natrabadi Manipur miyam galwene na isamna khongjang kaya sangsilakpa yai haina phongdokhi Auxi using miyam the phangisi only 51%. 49 number reserve to Sally reserve say, Nasi Suloba, Hayang Suloba, Suloba, Chimana, Amak Lavine, other chief secretary, Namtang Ming, Zangbi Kanda, Hypocota, the Katabi Nasiki, Manipur, Taupong, the Awaba Crest, Tautabaya, the election, electricity, water supply, Sindok Pikitargasu, Lahori was 60-70% say, me and the Pangalagadi, as QC and their cani. Susanpur district manung sanda khoksa bungbu subdivision ama ONB haina dabi tawduna lakibadu sarkana thoksadana kangbai bu subdivision oina lauthokiba numit February ke tang tara bu khoksa bung subdivision demand committee na black day haina observe chokre khoksa bung village ki ningthau yauna pangthokiba black day ke thoram aduda miwei kayana saruk yakhi khoksa bung subdivision demand committee ke maikadi ke phongdoropada khoksa bung bu mapung phaba revenue district ama oijiba phawa makhata na khongjang sangsin kigani haikhe Kausabung area da Hengap Kendegi MLA boycott Tobaga Luena, Lakaduriba Mikal Asida Mikal Gamari Lenaba campaign Amata Pangchok Yaro Haiki. Pangdri Pau, Sigi protest, Hogi Yaning the President Pondok to Pangdri Pau, upon Baning Batungdri Pau Satagani. Masi in Kogi Hengap Emile, the Haijan Badi, going to subdivision Gimaram, the Conan Naxe, boycott of Nina. Under 2017 elections the campaign on so activities that to be Ngasi more pound kilometer talaga mari omsalaga leba en sampai village ki primary school da DIO Technopal Dr. Priyo Kumana Lusting duna primary health center more ki medical officer in SAS Dr. Sanji Kumar ki kambu ga punna Mission Indradhanus Amadi National Dewarming Day Tharam Pangchokre. Tharam Aduga Lena Lemna Layam Game of Pangchoki, Game Aduda Miyuka, Ana Layang Kudong Sabapiki, Sampai Kuigi Sip, Namzang Lufona, Maning Hanjan Bakul Singh da Asigumba, Ana Layanga Marila Nava Tabak Tharam Kaya Pangchokuna, Hida Langtuk Singh, Lemna Pangan, Begidamak Tagat Pafongdoki. Dr. Staff Singh Lagbi Basi, Jam Nungajari, Dugonang Koina. Tung tasu esoi ki damak ki more esikara ta banina tung tasu nang koi na jeng laga marak ta jo bio haina nang koi da nijare Surusanpur da NPP gi ticket chemical thenagani haina thorang toromlaba Paukhan Swan Kuptong Northeast India Development Party da Europe galwena na Surusanpur Kendra da Kendra sigi candidate oragani haire Leshilakpada maru weba pau amukhana Chief Minister Okram Ibobigi Mikhal gi Phiral Singkhatpagi thoram ngasi pangthokre. Hauji phawa gi ISTV na pijaba paw matang asta loijare miyang kabiri ba punam makpu amuk hanna khurumjari.